dragi ljudi, nadam se da ste dobro i dobrodošli nazad na moj kanal. U današnjem videu sam odlučila da izdvojim neko vrijeme i odgovorim na sva vaša pitanja. Vidim da ste me dosta pitali u komentarima odakle sam, gdje sam preživjela, kako smo se Michael i ja upoznali i tako da želim da vam odgovorim, a samim tim i kako sam došla u Afriku. Pa da počnemo. Ja sam se rodila u Kikindi. Rasla sam u Mokrinu, završila školu u Mokrinu, a srednju školu u Kikindi, tako da sam provela prvi deo svog života tamo. Nakon toga živjela sam u Beogradu 4 godine i u toku tih 4 godine ja sam otišla na Work and Travel, studentski program u Severnoj Dakoti 4 mjeseca. 2013. mislim da je bio datum, delo je mnogo davno i nekako to iskustvo mi je otvorilo oči da postoji nešto više, nešto drugačije od Srbije i probudilo u meni neku želju da putujem svijetom. To mi je bio jako veliki doživljaj i kada sam se vratila kući nekako sam osjetila da ono što ja želim da radim i da se bavim u životu je neki posao gdje putujem, jer sam jako voljela putovanja. 2016. godine sam sasvim slučajno srela jednog drugara kojeg nisam vidjela baš dugo. Pozdrav za Sređana ako gleda, i on mi je rekao da želi da ide na brod, da ide na intervju i ja sam se zainteresovala i zvučala kao wow, super ideja da bih mogla da putujem, zaradim, upoznam drugačije kulture, ljude i to. I ja sam se prijavila na intervju. Radila sam u spa industriji. Otišla sam sa kompanijom iz Beograda koja se zove Steiner, ili to je bio stari naziv, a sada se zove One Spa World. Ja sam dobila posao kao recepcioner u spa centru. Kada sam otišla tamo, počela sam tako, pa sam postala asistent menadžera i na kraju menadžer. Na brodu sam radila ukupno 4 godine i zaista sam imala prelepo iskustvo. Znam da su iskustva različita, ali meni lično bilo stvarno lepo. Ja sam upoznala mnogo ljudi, proputovala sva država i zaradila naravno dosta na brodu. Ukoliko neko želi da snimim video o brodu i moje cijelo iskustvo, ja ću to rado uraditi, a vi mi javite dole ili napišite dole u komentarima. Michael i ja smo se upoznali u Majamiju i on je radio isto u spa centru. Počeo je kao fitness trener, onda je postao asistent i ubrzo je dogurao do menadžera. Tako da smo se mi upoznali u Majamiju. Bili smo tamo 3 nedelje na treningu i tada je sve počelo. Sljedeće pitanje je kako sam došla u Namibiju. Michael je rođen u Namibiji, on je poreklom Nemac, ali je rođen u Namibiji kao i svi njegovi. I došla sam u Namibiju 2019. godine, bukvalno kao turista, da posjetim Michaela, upoznam njegovu porodicu. I kada sam došla u Namibiju, zaista sam se zaljubila u ovu zemlju. Ovo je zemlja gdje ima preko 300 sunčanih dana godišnje, gdje je zimsko doba 20 stepeni, zemlja koja ima Atlantski okean, koja ima Nami pustinju, zemlja koja ima palme svuda okolo, prelepe kućice, standard života je zaista dobar. I nekako smo Michael i ja vidjeli nas da živimo u Namibiji više od Evrope. 2020. u oktobru sam došla, tada smo se i verili. S obzirom da je moja viza samo 3 mjeseca i činjenica da smo želeli da budemo u Namibiji i da živimo tu, morali smo sve malo da ubrzamo. Mi smo se venčali 20. marta 2021. godine. Stavit ću vam ovdje slike da vidite. Venčanje je bilo u doba korone, tako da nije bilo dozvoljeno više od 30 gostiju. Iz Srbije je bila moja mama, moja najbolja drugarica i moja baka. Ostali su bili svi Michaelovi, ali takve su bile okolnosti i naravno žao mi je što nisu ostali mogli da dođu. Ko sve u svemu, venčanje je bilo malo, imali smo oko 25 zaista najbližih ljudi i nekako smo uživali i kada bih se vratila unazad, nikada nisam
nikada nisam željela veliko venčanje, uvek sam nekako željela intimno, malo intimno. Ovaj video snimam 20. marta, a to je inače naša godišnjica svadbe. Danas slavimo 4 godine braka. Sljedeće pitanje vaše je šta radimo u Namibiji. Michael radi kao sportski trener. On je završio sportski fakultet Sports and Science. Trener profesionalnim sportistima. Da. Tako, to je prijevod na srpski. Ja se bavim marketingom i vodim društvene mreže za kompanije ovdje u Namibiji. I naš treći biznis, ili ti zajednički, koji vodimo zajednički, je kuglana. Imamo kuglanu u shopping centru koju vodimo i koja ide super. Odlična stvar je da imamo ljude koji rade tamo i ne moramo da smo svaki dan prisutni. Tako da i to radim, malo sam u shopping centru, malo sam kod kuće. Pritom dosta putujemo, tako da nam to super odgovara. Kako izgleda život u Namibiji? Mislim da za to ću da vam snimim poseban video, jer ima zaista puno da se kaže i sastavit ću vam listu nekih zanimljivih činjenica o Namibiji i šta biste vi mogli da posjetite kao turista kada dođete. Tako da hajde da to uradimo u sljedećem videu, jer zaista ima dosta materijala za to. Sve u svemu, život u Namibiji je prelep. Nekako je meni ovo savršena zemlja za život, nije prenaseljena, nema mnogo gužve u saobraćaju, ljudi su baš opušteni, sve je usporeno kao što sam rekla, tako da meni se lično sviđa. Emilija je rođena u Namibiji, tako da sa njom pričamo na 3 jezika. Michael priča nemački, ja pričam srpski, a zajedno pričamo engleski. I za kraj želim da vam odgovorim na jedno pitanje, a to je šta me je inspirisalo da pokrenem ovaj kanal. Moja mama prati vlogere i dugo godina mi već govori da bi ja trebala da pokrenem YouTube kanal, da bi ona to voljela da gleda, da bi to bilo ljudima zanimljivo. Međutim, nijednog trenutka se nisam osjetila spremnom za to ili ti da bih ja sada željela i uživala u tome i ruku na srce nisam imala vremena, a za ovo je ipak potrebno i neko vrijeme. A šta me inspirisalo? Inspirisala me je moja ćerka Emilija. Kad se ona rodila, kad mi je bilo onako baš teško, postpartum i to, pročitala sam negdje da možete svoje djece da koristite kao izgovor ili kao inspiraciju. Nekako me to probudilo i dalo mi je neki vetar u leđa, da ja nju zaista želim da koristim kao inspiraciju, da budem što bolje u svakom pogledu. Ona nam je najveća inspiracija od kako se rodila. Nadam se da sam uspjela da odgovorim na nekoliko vaših pitanja i da vam je sada malo jasnije kako sam došla u Namibiju i malo više o meni. Želim da vam se zahvalim na praćenju, na svakom vašem komentaru i na svakom vašem lajku. Jako mi je drago da vam se sviđaju dosadašnji videi i naravno da ću sve od sebe da vam pokažem Namibiju kakva je zaista i ja se nadam da ćete uživati. Hvala vam puno i vidimo se uskoro. Ćao!